September ni som panga zirtop ni ani a bazar thir tu te chibai ule Kolasip district borsa pu zon LT sanga chuan September ni som pani sang ni le som ni pathum thole ani khan mi pui hne na hriat tirna public notice sati chuaka heta hian AHN veti department director hne na tanga lekha don chu mi pui te hne na hriat tirin he lekha ina soi angin Kolasip district a he lekha injia khi zom theu turani thu a sayani Kolasip DC pu zonan mi pui hne na hriat tirna ati chua hian veti department lekha an dona thu injiang ni alang atarlan chu choi khom na le thil ti khom na reng renga eile ina tan tu man uisa an tel turani lo ti hi ni in langa sarkar hriat tirna hi Kolasip district huam chunga zom theu tur ti in DC hian hriat tirna ati chuak ta ni Kolasip borsap in hriat tirna ti chua hi athupuya sap tongin public notice ti ania athu kenero mizo tonga zia ani thunga hetiang hi a inzia dan chu ani director AHN veti department aizola tanga lekha kan don angin the Mizoram Slaughter Amendment Act 2020 section 2A chuan mihring eyata naran tal phalzinga uya chiartel lawa wangin uital chu dan lawangai anita a Food Safety and Standards Food Products and Food Additives Regulation 2011 Section 2.5.1 chuan mihring eyata naran tal theite zinga ui atel lo buka chu wangin choi khom na le thil ti khom na reng renga eile inatan tu man uisa antel turani lo he sarkar hriat tirna hi Kolasip district huam chunga zom theu turani ti in Kolasip DC in mi pui hne na hriat tirna ati chua hian Mizoram madeng chuak ngala social media lama ngai dan kan soi ngal sup supa mitam takin Kolasip DC in ui talak khap kan tia Kolasip a ui tal khapani ti ani boka Mase Kolasip DC hian Mizoram sarkar ngoya AHN veti department directorate atanga lekha adon bo zuin Kolasip district mi pui te hne na hriat tirna achua ti zok tur aniang he hriat tirna hian mi pui beng a vera ti alua social media lama po soizui a hlo hle a keini po ni han soizui ve te ang Kolasip DC hriat tirna chua hian the Mizoram Slaughter Amendment Act 2020 section 2A ti in dan aron ziak chuaka the Mizoram Slaughter Act hi aum lova the Mizoram Animal Slaughter Act aum thunga DC thu chua hian ti swalpal ani nge yang DC thu chua tarlana hian director AHN veti department aizol tanga an lekha don bo zuina ni thu chiang takin tarlan ani a veti department in choi khom na le thil ti khom na reng renga uisatel khaptur hian an dan tlo chan hi the Mizoram Animal Slaughter Amendment Act 2020 section 2A ania hi the Mizoram Animal Slaughter Act 2013 section 2A siam danglamna ania Mizoram Animal Slaughter Act section 2A hi he danina soi animals shilfiana ania 2013 na siam he dana hian animals ti omzia an soina chuan panina chiang takin uizia lanania kumsang ni somhnia siam that amen na hian engran ma aming mera soi ani talwa Food Safety and Standards Food Products Standards and Food Additives Regulation 2011 Section 2.5.1 injiak angin animal te chu ahloma soina ovines caprines sulines le bovines ti te soini ta a heta hian uilam chi soina kanain te chu tel ani talawani aung zebera chuan the Mizoram Animal Slaughter Act siam thara hian he danina soi animals zinga wilam chi atel tak lo wang hian Mizoram veti department lam hian ui chu tal thiang lo asa po ei thiang lo wa an ngai ta ni na langa chu an lekha Kolasip DC in tran chana manga Kolasip district mi pui te hne na hriat tirna ati chua hian ati chiang hle ani heti lai hian he dan hingun deuh hleka hanzir chian chuan ui tal khapna emo randang tal khapna emo engsa emo ei khapna atana mantur dan ani ti hi zona om thei ani ang the Mizoram Animal Slaughter Act da hian he danina tumle manna tur hi chiang takina injiaka an act to provide for the control of indiscriminate slaughter of animals for human consumption or industrial purposes and to provide for establishment of recognized slaughterhouses in the state of Mizoram and any other matters connected with it ti ania
he dan hi mihring eta nemo industry man ture mo a nun rong takaran satal thunun na tura siam le Mizoram chungaran tal na in slaughterhouse din na tur le hemi kai hnoi thil dang rel le soifel ngai om huna man tangkai turani ti chiang takin athuma hruaya a in ziaka engsai mo ei khamna tura dan siam ani lo ti chu a chiang hle ani Kolasip DC Invet Department Directorate lekha achua chona anta lantel Food Safety and Standards Food Product Standards and Food Additives Regulation 2011 Section 2.5.1 po hi animals ti rilfiana thawani thuchua mishing ayata naran tal thei tia tarlan ani po hi ngai tu chian ngai takani hengdan panhi tarlan a hian animals tia tarlan te hi mishing in ayata naran tal thei tia soina aom thran lova hengdan a inziak lo te hi mishing in ayata naran tal thei lo tia inziana po aom chong lova Wital khatna dana ta na man chi ani em ti hi zona om thei ani nge yang The Mizoram Animal Slaughter Act hi achunga tarlan tongin rantal dana in kai hruaina ani maya sathiang lim chau zor ani theina na malakna tur dan ni jok om takani a engran sa emo mishing ei phalani lo thule chutianga khatna thu pek chona tur dan ni in alang lo Food Safety and Standards Food Product Standards and Food Additives Regulation hi Sarkar lai pui noya Ministry of Health and Family Welfare noya Food Safety and Standards Authority of India in mishing ei tura sa le sa tanga siam thil rang athiang him tok theina tura in kai hruaina regulation a siam ani a Slaughter Act ang bokin mishing in sa ai le lo tur lam ta lan na le chutianga ta na in kai hruaina chu ani lovina lang Mizoram Animal Slaughter Act hi adana in ji adana chuan rantal male tal nuwa en fiana atante ran risel le risel lo en fia chinchia nante ran risel lo ti ral dan turte ran risel po atal dan tura in kai hruaina tante sa risel dik tak fin fiana le chinchia nante sa risel lo ti ral na tante sa ko chung ti ral na in kai hruaina tante sa zorna siam le en kol na lam chung changte sa tal tu ten hena phalna pek le chordan turte le hemi kai hnoi thil danga ta na siam ani a thil danga ta na man tura dan siam ani hmel lo Mizoram Animal Slaughter Act a hian chapter 6 sa miscellaneous provision a oma chuta chon rong takaran talani ven nan le mishing hrisel na ta na poi thei hrileng ven na tan he dan mang hian riat tirna le in kai hruaina chho thei ani ang ti in ziaka heta po hian he dana in ziak lang ve lo ran sa ei khap lam soina aom lo ni in alang engpo chuni se hetia choi khom na le thil ti khom na huna ui satel khap ani ta ka hian mi tu te ne mo he ria tir na hi zom lovin lo ti lui ta se choi khom na ui sa te lo siam ta hlo se engtiam man le shem tu nge ti chu mitin ril ruwa zo na lo om mani nge yanga mi pui te ne na ria tir na hian tarlan ani lo wangin mi pui nol pui ta na ria thei ani lowa soifi anga ya omani The Mizoram Animal Slaughter Act a hian chapter 5 a offense and penalties sa oma chuta chuan sub number a tanga g thleng omin chuta chuan he dana tarlan lo ran tal te man theina emo chutiang ran sa ei te man le hrem na lamemo alang lova offense le penalties an tarlan te chu khereng chunga ran hrisel lo tala mishing ei tura hral tu te ran le asa en dik tu laka boina lo siam tu te ran hrisel lo ti ral dan tu hriat tirna zom du lo te en dik tu ni si certificate pe chuak du lo te he danina soi ang nirwa certificate pe chuak tu te en dik tu ni si he danina soi ang zom lo te he danina soi le he dan tlo chana hriat tirna ti chua chu hrem thei an nia chu tiang chu thakhat tan tiremo cheng zanga choi tiremo a pahni emo a hrem thei ani alandana chuan choi khom na emo thil ti khom na emo a wi satel khap na tur hian The Mizoram Slaughter Amendment Act 2020 hi man chi ani em ti zo na mi pui nan zot mek hi thil om tak ani a Kolasip DC in hriat tirna chu hi zom lo lo om ta se engtia hrem tur nge ni ang ti po hi zo na lian tak ani anga adan to chana hi chuan chu tiang ti te hrem na tura hanlak chu tur wang hle a he dan to chana hriat tirna chu zom lo te ti la hi ni de maya chu dan tlo chan bera la chuan
engsama ele tal khapna lam malang box si lo hi a buai thak lai chu ani ome atobera chuan AHN Veti Department Directorate hian Kolasip DC hena chaw em ni lekha an pek nge Mizoram district dang soma DC te hian hetiang hriat tirna hian dong ve thowa an bo zui ve lo ti po hi tundin hmuna zo na lian tak ani nge yang bazari lo thlir awangin kan lo me